Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar jelas ke suara saya? Kalau jelas boleh tulis kat ruangan komen. Jelas. Jelas okey, baik. Okey, kita ada siapa hari ini? Kita ada Cik Kartini, Cik Izzah, jelas okey, Cik Hidayah Osman, thank you. Okey, so terima kasih pada yang menonton dekat live kita juga. Nanti boleh share Facebook live kita ni pada kawan-kawan lah, supaya lebih dapat banyak manfaat lagi. Kelas kita ni hari ini adalah berkaitan leadership in quality, akan disampaikan oleh Puan Afizah. Okey, jelas Boleh tak tulis kat ruangan komen anda berada di negeri mana pagi ni? Saya sekarang ni di tempat saya ni di Kelantan ni cuaca agak mendung. Dekat Besut Cik Kartini, Besut. Okey, Cik Wadah daripada Bangi. Okey, Tuan Virus, okey, jelas suara. Cik Virus daripada Semenyih, cuaca cerah hari ni Okey. Cik Muhammad Anwar daripada Parit, Perak. Okey. Kita ada Cik Hidayah Kuantan, Cik Nurul Hayati daripada Johor, Cik Rohayani daripada Semenyih. Inilah kepentingan bagusnya kita buat kelas online ni. Daripada seluruh Malaysia boleh masuk, boleh join kan. Dan kita dapat kawan daripada seluruh Malaysia. Tak payah dah keluar duit minyak kan. Dan hari ni perkongsian walaupun pendek, tapi kita ringkas dan padat. Okay, tapi kita boleh luangkan masa kita lah untuk dengar perkongsian ni kan terlebih dahulu. Sekejap lagi kita panggil Pak Afizah beliau dah ready dah sebenarnya. Cik Fatimah daripada Ceras. Okay, so saya harap hari ni bila kami nak kenalkan diri dululah. Okay, saya Puan Syahira. Hari ni saya bertindak sebagai admin belakang tabir yang menguruskan live dan sesi Zoom inilah. Okay, kita bersiaran dekat dua tempat. Kita Zoom dan kita live di Facebook kami juga. Okay, Facebook kami Fasa Management Islam Berhad. Dan maksudnya dia ada recorded live version. Recorded live version tu anda boleh tonton, tapi dia limited. Facebook sekarang limited sampai 30 hari je. Jadi nanti kami akan download dan upload ke YouTube untuk kemudahan semua orang boleh tengok lagi lain kali. Nanti kita update lah dalam group. So mana peserta yang daftar, biasa kita akan email, dan anda semua kat dalam ni dapat email dari kami kan untuk join group kita yang dipanggil Fast Members. Daripada situlah anda boleh, kami akan kongsikan macam saya, Alhamdulillah tiap-tiap hari tu saya harap konsisten jugalah saya kalau sempat saya kongsikan tips keuangan, sebab kami sebenarnya adalah merupakan sebuah syarikat keuangan, perunding keuangan. Kita menjadi jabatan akaun untuk orang yang tak ada jabatan akaun. So core kami sebenarnya in accounting, finance, taxation, tapi kami juga ada servis-servis yang lain. Okay, dan juga kita buat training and coaching. Jadi bila kita terjebak dalam bidang training ni, because of education ni sebenarnya adalah benda yang bagus untuk kita nak ubah seseorang. Jadi bila saya fikir dalam bidang keuangan nak ubah tu bukan benda yang senang, sebab kalau contoh LHDN ke SSN ke, mereka tu adalah agensi yang penguatkuasa, bukannya yang memberi ilmu kan, bukan agensi yang bagi training. Jadi maka itu kami pun berdaftarlah sebagai registered training provider di HRDC. Pernah dengar tak HRDC? Tak pernah dengar? Kalau pernah dengar type 1, ada yang tak pernah dengar ke? Kalau tak pernah dengar type 2, pernah dengar? Okay. Company yang bayar. Ya, betul. So kita carum levy 1%, tapi company yang bayar. Dia tak potong pun 1% tu daripada duit gaji pekerja. So 1% tu diperuntukkan disimpan dekat tabung, dulu kita panggil HRDF fund, tapi sekarang dia dah jadi corporation lah, satu company, HRD Corp. Okay, badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia.
Jadi mana-mana majikan yang ada 5 orang ke atas pekerja, 5 ke 10 orang pekerja, itu masih pilihan. Tapi kalau ada pekerja 10 orang ke atas, anda wajib mencarum levy 1% daripada gaji pekerja untuk diletakkan dalam HRDC fund tersebut, supaya nanti bila ada training, anda boleh guna duit levy tersebut. So kami adalah registered training provider. Training provider ni adalah syarikat yang menganjurkan, yang menawarkan kursus-kursus. Okey, jadi salah satu inisiatif HRDC adalah untuk setiap tahun tu dia akan ada satu kali bagi free courses kepada semua. Itulah dinamakan National Training Week. Logo yang National Training Week kat atas ni, yang sebelah logo company saya tu, sebelah logo form SB tu, itu adalah logo NTW. Jadi NTW ni terkenal dengan free courses. So kami ni tahun ketiga dah. Actually personally tahun ketiga, tapi company saya tahun kedua lah. Tahun lepas kami buat courses untuk National Training Week ni sebanyak 50 courses, dan kita antara top 10 yang dapat training provider terbaik di Malaysia. Alhamdulillah. Kita bagi 50 courses. Setaraf yang dapat semua adalah universiti. Universiti kita tahulah kan, banyak. Setiap kali kelas dia pun suruh student dia letak daftar NTW. Macam kami, memang kami marketkan NTW ni in order untuk dapatkan macam such as full enrollment dan sebagainya. Tapi saya sedar full enrollment belum tentu full attendance. Kalau masa sesi NTW sebenar, kami memang ambil attendance, so that siapa yang attend sahaja kita akan bagi complete dan juga akan dapat e-certificate. Tapi oleh kerana this is the Ramadan edition, okay, Ramadan edition ni means that saya bincang dengan trainer-trainer saya. Kami ada lebih kurang 30 orang lebih trainer. Siapa yang ada nak bagi infak tak? So dapatlah 10 sesi, macam tu. Jadi Alhamdulillah hari ni Leadership in Quality ni, beliau merupakan seorang memang eksekutif di dalam bahagian quality assurance dah lama. Okay, masa 20 tahun lebih dah beliau berada dalam industri ini. Dan selepas tu beliau maknanya dah resign tu, beliau masuk ke industri training untuk memberi manfaat kepada kita semua. So that kita hari ni nak belajar, walaupun dia lebih khusus kepada quality assurance officer, eksekutif dan sebagainya dalam bidang quality, tetapi saya yakin bila kita belajar tentang quality ni, konsep dia tu adalah tetap sama. Jadi boleh saya panggil Puan Afiza. Puan Afiza dah ready ke belum? Saya nak pin. Boleh onkan video Puan Afiza. Okey, saya spotlight Puan Afiza. Okey, Puan Afiza sihat ya hari ni? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. So okey, baik. Jadi kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh bertanya soalan di ruangan chat ataupun terus on audio pun boleh. Okey, Puan Afiza silakan. Saya beri ruang kepada Puan. Silakan. Okey, terima kasih Coach Shira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And good morning. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Apa khabar semua hari ini 23 hari bulan Ramadan. Dah 23 hari kita berpuasa. Ada yang pernah masuk kelas saya tak sebelum ni untuk NTW sebelum ni dengan form SD? Ada tak? Ada ex-student ke? Kalau ada, tulis 1. Kalau tak ada, dalam chat ni nombor 1, maksudnya semua newcomer, semua new students atau new participants lah. Ya, ONG pernah ya? Cik Angie, then okay, Mr. Fairuz, ada a few lah. So you know how how is my way lah kan. Okay, tak apa, baru ke, dah biasa ke, it is okay. I am Afizah Ayub kat sini. Then Kak Afizah, saya memang suka, lebih suka dipanggil sebagai Kak Afizah lah, dan sebut diri sendiri sebagai Kak Afizah. And bear
with me hari ni untuk 1 jam. Kononnya leadership equality ni kalau sebut tentang quality memang serius Serius tak? Rasa-rasa kalau leadership equality ni serius topik tak? Siapa rasa serius? Tulis 2. Lagi? Serius ya, serius sangat. Sebab apa? Sebab dia involve in compliance. Okey, tak apa. Hari ni Kak Fiza cuma ada 1 jam sahaja. And we cannot make it as serious as how it should be. Kita ambil masa 1 jam ni saja untuk kita sama-sama fahami. Apa itu konten yang ada di dalam leadership equality. Ya. Seorang leader, kalau kita bercakap tentang leader, it can be anywhere. Anybody can be a leader. Even ourselves, we are a leader for ourselves, right? Tapi bila kita cakap leadership equality ni, Kak Fiza akan link sikit dengan compliance. Sebab leader dalam quality department ni akan jadi the monitor or the director of the quality of the company, of the product, for the product. Okey, sebelum kita mula, tadi Coach Syira dah tanya asal daripada mana. Kak bisa nampak daripada Kuantan ada, daripada Johor ada, Semenyih ada, mana lagi? Ceras, Bangi, Besut pun ada, kan? Ada yang Kak Fiza tak sebut lagi. Siapa yang daripada utara? Perak ada tadi, Parit, Ipoh, yes. Siapa lagi? Kedah Pulau Pinang tak ada? Tak ada ke? Tak ada. Okey, tak apa. It is okay. Kita ada 35 of us dalam kelas this class. Apa yang Kak Fiza nak tahu sekarang adalah your cooperation. Oh, Cik Nazar daripada Kedah, which part Kedah itu? Sebab Kak Fiza bersiaran daripada Sungai Petani hari ni. Ya, Alustar. Kak Fiza bersiaran daripada Sungai Petani hari ni. And insya-Allah akan balik Alustar lah hari Sabtu ni, ya. Okey. Sebelum tu, jom kita share sama-sama untuk current responsibility yang sama-sama ada participants dalam ni. Which department are you from? Atau sebelum tu kita buat macam ni. Buat industri which you are in now, and you stroke, you put your department. Can you write? Tulis dekat chat tu supaya Kak Fiza tahu, and I can fine tune my content ke arah tu lah. Ya, boleh tak? Boleh je tulis dalam chat tu your industry, maybe medical device or electronic or construction admin, construction, education pun ada, finance, CNG, manufacturing, QA, good, manufacturing, poultry, business development, bomba, automotive, sales and marketing, oil and gas. Okay. Lagi? Food industry, QA, construction ada a few kat sini, Good. Okay. Setakat ni Kak Fiza dapat dah apa yang background yang patut Kak Fiza sentuh. Cumanya macam Kak Fiza cakap mula-mula tadi, kita tak akan go in deep untuk quality. Kita akan see as a brief leadership elements in quality department. Quality can be quality control, can be quality management. Some company panggil quality management, some company panggil quality assurance, ya. So whichever department yang dekat QA, QM, QC, semua itu quality department lah. But not to deny, even though we are not in the quality department, but we must know apa yang sepatutnya elemen-elemen yang ada dalam leadership skill kita sebagai seorang leader, ya. Dia sebenarnya dia apa orang kata tu, it's a common thing is shared, ya. Cumanya kalau kita kata quality control, of course lah kita kena tengok dia punya lab,
Kalau kita tengok quality assurance, kita kena tengok dia punya QMS. Itu dia punya specific channels. Tapi if we are talking about leadership, then leadership will be the same everywhere, is common, ya. Okay, let's start. May I know your current responsibilities? Tadi Kak Miss ada tanya. Thank you very much. Okay, learning points untuk kita hari ni, ya. I am trying to give you at least 5 learning points hari ni. Minimum lah dalam tempoh 1 jam ni, ya. Dalam tempoh 1 jam ni. At the end of the program, insyaAllah, ya, insyaAllah participants will be able to, number 1, understand the leadership role. Ya. Apa bezanya, apa kefahaman yang perlu kita tahu leadership role dalam quality ni, sama ada ia adalah sama dengan technical responsibilities or not. Ya, itu understanding yang pertama. Yang kedua adalah kita, insyaAllah kita boleh build credibility and trust as quality leader. Ya. Yang ketiga, I'm going to share briefly about Q lead communication model or level, yang mana Q lead communication model ni adalah model yang specifically digunakan oleh leader yang berada di dalam quality department. Dan kita akan apply Q lead. Lepas tu last kali kita akan tengok build the culture. How? Pernah dengar tak? Di dalam satu department, if the performance or the culture is good, it depends to the leader. Pernah dengar tak? It's very much depends on the leader. Ya, katalah dalam satu manufacturing, ya, kita ambil satu manufacturing or satu industri, food industry ke, banyak department. So setiap department tu dia akan ada culture dia sendiri. And on top of that, above that is the culture of the company. But individually, dalam setiap department tu, kita akan nampak dia punya culture sendiri. Pernah tak nampak macam tu? Pernah tak? Siapa pernah nampak? Dalam satu company, ada 5 department. 5 department ni ada 5 culture dia. Ada yang very friendly, ada yang very alone punya style, ya. Ada yang teamwork dia okey, ya. Memang pernah, ya. So semua pernah tengok, sebab it is impossible lah dalam satu company tu kita tak ada culture yang tersendiri, kan. Company itself, it has a bigger culture, tapi individually dalam department tu akan ada culture. And selalu kalau di dalam department tu kita rasa macam department ni culture dia okey lah, jom kita tengok siapa leader dia. Tengok leader dia. So dekat situ, apa yang Kak Bisa try to say is, the leader is actually the designer untuk satu-satu department tu. So same goes to quality. Kalau awal-awal tadi kita kata, okay, quality ni memang very panas punya topik, ya. Kalau kita cakap tentang leadership, leader yang ada di dalam department quality ni adalah leader yang selalu engrossed dengan audit preparation, leader yang selalu have to make sure SOP semua in place. Dan SOP tu kalau you cakap tentang industri-industri yang healthcare industry ke, pharmaceutical ke, kan, and dia punya compliance level tu, it depends to the leader. Leader tu must be very competent to make sure that the compliance level is achieved, is abreast. Kalau kita cakap tentang compliance level, meaning compliance level daripada standard, dan standard kadang-kadang dia ada revision, and leader dalam quality department have to make sure revision yang terbaru ada di dalam kilang. Itu adalah satu yang Kak Bisa rasa kalau orang yang tak berada di dalam quality department, orang yang tak ada, kawan-kawan kita dekat sini yang tak ada dalam quality department, you can rely or you can refer to the standard-standard yang ada. Kalau construction pun you ada standard-standard sendiri, kan. So have to
follow that standard. So apa yang kita nak kata di sini adalah, walaupun kita tak berada dalam quality control, quality department, quality assurance or quality management, dekat construction pun kita ada dia punya standard, we have to follow. So indirectly, leadership in quality is everywhere. Ya, cuma it is our decision to decide kita nak pergi quality yang mana. Kita nak masuk microbiology ke, kita nak masuk chemistry ke, kita nak masuk physical ke, ya, ataupun kita nak masuk AMI punya standard, ISO punya standard. Itu adalah depending on us. Basically, leadership in quality, it covers all. Ya, okey. Setakat Munli boleh ikut tak? Atau Kak Fiza cakap terlalu cepat? Boleh komen sikit. Boleh ikut tak Kak Fiza punya ni, Tun? Okey. Okey ya, clear. Okey. Okey. So ini adalah kita punya expectation, atau at the end of the day, atau at the end of one hour, kemudian 1 hour sahaja ya, kita akan achieve. Ini mungkin tak semua, tapi kita akan cuba buat bagi semua ya. Boleh, insyaAllah. Okey, let's get started. Semua orang ada kertas dan pen tak? Ada tak kertas dan pen? Dalam satu kertas, lukiskan XY chart. Macam mana rupa XY chart? Ada yang tak tahu XY chart tak? Graf XY. Sebab kita relate dengan Q quality kan, so kita punya chart kita tahu. Okay, draw XY chart. Lepas tu Y axis kita buat 0% until 100%, meaning that kita buat 0 to 100, dan X axis kita divide into 6 sections. Boleh ikut? Ada yang ketinggalan ke? Nak Kak Fiza explain lagi sekali? Okay, draw XY chart, then Y axis 0 to 100, and X axis divide into 6 sections. Okay, this is how the chart looks like. Ada yang sama, ada yang tak sama? Siapa yang sama dengan chart Kak Fiza? Tulis 3. Wah, semua ya. Okey, insya-Allah sama. Apa kita nak buat? Kita sebenarnya kita nak cuba diagnose quality leadership risk meter. Bila kita berada dalam konteks quality of the leadership, we ought to know dekat mana risiko yang ada dalam department kita. Katalah Kak Fiza head untuk microbiology lab, ya, microbiology lab. I would like to know as a leader dalam quality control, microbiology is quality control, which are the challenges yang give me the highest risk. So ini akan jadi risk meter lah. So I'm going to use this XY chart together dengan you all semua hari ni. Kita akan analyse atau diagnose 6 challenges yang commonly ada di dalam quality department. Ya. Okey, semua dah draw Semua dah draw. Okey. 1 sampai 6, dia ada sampai 100 tau dia punya table tu. Dia punya bar. Boleh ya? Okay, kita follow. How much risk do you face with? Okay, untuk segmen atau kolom yang pertama, cuba rate how many percent do you face when audit panic culture dalam department you. Kata ada nak audit nak datang ni, antara 0 to 100% tu, culture ni ada tak dalam department? Audit
panic culture. Kenapa Kak Fizah letak audit panic culture number 1 tau? Sebab bila kita cakap tentang quality, memang dia akan relate dengan audit. And in fact, during my experience pun in industry, manufacturing, kita tak akan berhenti daripada fikir apa lagi audit yang nak datang, apa lagi audit. So kita macam audit panic. Ya, ada tak? Ya, how many percent do you have in your department? You just cross the bar. Cross the bar. Color the bar tadi tu ikut berapa persen? Ya, untuk kolom nombor 1. Ya. Kolom nombor 2 adalah over dependence to QA. Yang ini best. Bila kita bercakap tentang department dan quality. Tadi Miss Angie ke? Miss Angie ke daripada QA? Other department semua over dependence. Masa audit ni lah QA datang, QA lah penting. Semua dokumen nak ambil daripada QA. Ada tak culture tu? Dan tak waktu audit sahaja. Tak audit sahaja, bukan waktu audit sahaja, waktu-waktu lain pun kalau nak relate kepada quality, memang pergi cari dekat QA. Memang akan pergi cari dekat QA. Ada tak culture tu dalam department atau dalam company? Ya. So how many percent? So lorekkan dekat bar yang kedua. Ya. Yang ketiga, communication gap between production and quality. Communication gap, production dengan quality memang tak boleh baik. Siapa yang dekat dia punya office quality, production ni memang ngam. Siapa? Tulis 4. Boleh tak? Atau siapa yang ada gap between production and quality, tulis 5. Not friends. Cuba tulis. Siapa lagi? Ni ramai ni dekat sini. Ada berapa orang? 38. Kan? Memang tak boleh. Kenapa? Sebab production selalu fokus on output. And quality, whenever you wear a quality cap, you will see that this is reject. This is reject and this one cannot release, this one have to reject. So that is the only words yang QC akan cakap atau QA akan cakap. Ya, quality. Ya. Itu untuk lorek pada section yang ketiga. Yang keempat, blaming culture during deviation. Ada tak culture blaming ni? Untuk section yang keempat, berapa persen you all ada dekat company? Bila ada deviation, maksudnya deviation ni maksudnya bila ada problem lah. Produk tak, atau construction, bila buat construction tu tak align dengan the spec ke, kalau buat produce produk tu banyak yang reject ke, then have to check back kenapa ada problem, kenapa ada deviation. And bila ada deviation, mesti ada meeting nak decide kenapa. And bila nak decide kenapa, sebab apa, masa ni ada blaming culture. If a leader dalam satu quality department, blaming culture ni memang it is a norm. Because selalu siapa yang kena blame? Quality yang selalu kena blame. Kenapa? Ya, the first question, you all buat ni betul tak? Buat test ni betul tak? Ikut test method okey tak? Kan? So blaming culture. Kalau blaming culture ni ada, and it's supported by a very good communication and very influencing way, then dia akan okey. Kalau tak, boleh bergaduh dalam meeting tu. Ya? Ya? So tengok balik dekat tempat masing-masing, ada tak blaming culture ni? Kalau ada, berapa persen? Angie kata 90%. Fighting, step behind of workers.
Yes, memang ada But as a leader also, here I would like to say, as a leader, when you enter the meeting or deviation meeting, the purpose is to solve the problem. Yeah, and it is very much depending on how you manage it. Yeah, yes, we have that culture. We have that culture. That is human nature. Actually, we are very, very defensive lah. Yeah, very defensive. Sometimes quality, me myself pun masa kerja dulu pun jadi defensif. Kenapa QC pula nak, kenapa QA pula nak salah? Ini production yang salah. Kita pun macam tu kan. Tapi we have to think that we are there, kita cari solution. So sama-sama kita kena solve the problem so that the company can perform. So in order to solve, the best communication skill is required. Sebagai leader kena boleh influencing lah, ya. Of course kalau kita nak influence pun, kalau kita cakap tentang quality, kita tak boleh sewenang-wenangnya kita nak influence orang. So kita kena ada facts, ya. Kita kena ada fakta, ya. So in order to dapat fakta tu, we have to know the whole story. In order to know the whole story, kita kena cakap dengan staff kita what's going on. In order to cakap dengan staff kita, nak dapat story tu, staff kita kena willing to tell us. Tak best juga kalau staff tahu semua cerita tapi dia tak nak cerita dengan kita because of kita punya communication skill not good. Ya. So nampak tak? Communication skill wherever we are, tak kira lah dalam department quality pun it is required. Ya. Okay. So dah tanda berapa persen untuk kolom nombor 4. So sekarang kita pergi kolom yang nombor 5. Delayed decision making. Ada tak? Udahlah ada deviation, lepas tu buat meeting pula asyik nak blame, lepas tu decision making pun lewat. Ya, berapa persen tu? Cuba tulis balik ya. Ini bukan untuk Kak Fiza, tapi I believe that most of us, not to say tak pernah ada siapa, mesti ada seseorang yang buat benda ni. Tapi most of us, kita tak ada masa pun, kita tak pernah pun duduk and kita diagnose keadaan department kita yang macam ni in term of percentage, sebab kita nak tahu risiko. Ya, risiko dia. So the last one is documentation compliance versus real practice. Ini best. Real practice, documentation, kita tunggu dulu. Kita buat yang lain dulu. Betul tak? Documentation sepatutnya kalau dalam quality, kalau kita nak ikut quality, kita tak payahlah pergi quality yang very high, the very stringent requirement. Kita pergi dekat ISO yang Kak Fiza rasa dah memang sudah cukup dah dia punya tahap critical dia. ISO dia kata bila buat kena tulis, bila buat kena tulis. Tapi kenapa setiap kali audit kita tengok balik kolom yang nombor 1 tadi tu, audit panic culture tu. Audit panic culture, most of it kita panik sebab kita takut apa yang tulis dalam SOP tu tak tertulis di dalam logbook, tak tertulis dalam documentation, tak tertulis di dalam kita punya report. Yes, right. Not write what we do. So once we did not write what we did, there is no evidence. Bila no evidence, audit pun kena caught. Betul tak? Audit pun kena dapat lah finding. Ya, mana proofnya kata you buat, you tak tulis pun, no traceability. Betul. Ya, no traceability. So this is the last challenge yang Kak Fiza tulis di sini untuk kita isikan, untuk kita diagnose situasi sekarang, kesihatan department kita sekarang in term of compliance. Ya, compliance kepada kita sebagai seorang leader untuk quality department.
now we have a look at the graph, XY graph. Dah siap ke semua? Siapa dah siap? Tulis 1. Wardah dah. Lagi? Ni ramai ni, takkan Wardah seorang je dah ni. Wardah seorang je ke? Kita ada 39. Angie, Syarimid pun. Semua graf dah semua graf memang dah dilorek ke? How about Cik Rohayani? Dah? Okey. Cik Izzah Fahmi? Semua dah Kak Izzah harap this XY chart ni is it will give you some feedback lah, give you something to have a look. You may practice the same untuk some other risk or some other challenges that you face at what level, so that from there kita boleh buat prioritization. The most important thing, a leader is a lonely person. Is always lonely. And kita lonely bukan sebab apa? Sebab kita banyak sangat benda nak buat dalam kepala kita bila kita jadi leader untuk quality ni, and kita follow quality punya requirement. Until sometimes we don't know how to diagnose. We forgot, we overlook to diagnose our own department. Ya. So Kak Rizal harap dengan adanya 6 challenges ni, dia can jadi eye opener lah untuk kita. Dan rupanya selama ni inilah masalah yang patut diberi priority dulu untuk dilihat. Kalau audit panic culture tu paling besar. Audit panic culture tu it covers all. Itu yang membuat kita macam rat race tu setiap hari. Rat race. Rat race. Ya, takut itu tak cukup, ini tak cukup, itu tak cukup. Itu kan. Saya jadi micromanage pula. Okay. So dah pukul 10 dah, kami dah cocek banyak lagi. Okay, let's move on. Siapa nak move on? Tulis number 6. Okay, move on. Jom kita move on ni. Pukul 10 dah. Okay, so how does your meter looks like? Ini adalah quality leadership risk meter kan. So how does your meter looks like? Untuk 6 challenges ni, only you know. Kalau berada dengan Kak Fizah dalam kelas, akan satu apa Kak Fizah nak bagi some idea. If dia inter-related, then you can take both sebagai top priority, then you akan rasa lebih selesa lah kan, sebagai priority. Okay? Semua faham ke apa yang Kak Rizal cakap ni? Boleh dengar tak? Dengan jelas kan? Kak Rizal nampak macam Kak Rizal punya internet ni stable. Okey ke? Hello? Boleh ke? Okey je, Hafiza. Suara jelas, mungkin video tu lagging sikit.
difference between technical expert versus quality leader? Technical expert, when we say technical, of course lah, it's a skill lah, technical expert. And quality leader is the leader untuk quality lah. Betul tak? But what I'm trying to say here is, a leader, there are two types of leader. Dalam kalau leadership in quality, Kak Misal suka cakap tentang two types of leader. One leader dalam satu department, quality, QA or QM or QC atau ada sorry ya, my house ni dekat dengan railway. So bila ETS lalu je dia dengar tak kat belakang? Untuk quality ada two types of leader. One is leader from the hands-on experience. Ya, maksudnya dia masuk quality department tu, dia sebagai testing personnel tu. Dia sebagai testing personnel. Then dia climb the ladder. They climb the ladder and turn to be the leader. Ya, promoted to be a leader. Another leader adalah leader yang hired to be the leader for the department without any knowledge or skill on hands-on testing. So there are two different things, two different person. Technical expert and quality leader, it can be two different person or one same person. Two different people or one person. Meaning that, ya, macam Angie kata, better technical leader. But technical leader is very, maybe it's not always happen that way. Because sometimes bila kita ada fresh grad, kata, based on their paper qualification, and company hire dia, terus jadi supervisor. Ya, terus jadi supervisor. Supervisor is also a leader. Tak payah tunggu director, tak payah tunggu manager lah. So a leader juga, supervisor or shift leader kan, dia masuk, dia terus masuk, jadi executive. Dan dia take charge of the department. In that case, this particular newly hired, dia memang tak ada technical expert, dia cuma ada paper qualification sahaja. Dia cuma kata kalau nak release sesuatu batch, dia kena buat certain testing. Bila certain testing apa? So by the book saja dia follow. So they have no technical experience. Compared to the other person yang dia climb the ladder, dia buat testing. Buat testing, bila ada problem, that is the advantage yang dia akan ada untuk leader ni. Dia akan ada skill untuk problem solving yang much better, and which is much more relevant to the topic that they are talking about lah. Okay. Lepas tu, bila kita cakap tentang technical expert versus quality leader, apa dia punya impact on compliance? Impact on compliance, performance dan dia punya risiko. Kalau kita cakap tentang compliance, quality leader yang newly hired tu without technical expertise tu, dia boleh saja dia nak comply, ya, means that compliance tip-top, ya. If there is no hiccups dalam complying the standards tu, it's okay. But when there is a deviation, there is out of specification or out of trend dalam test result, then only come the technical expertise, ya, technical expertise. Then dia teruslah relate dengan performance dan risiko pada company, ya. Okay, dapat tak? Untuk slide understanding the role of a quality leader, dapat tak? Alright, second slide.
leader yang bagus, maknanya dekat department dia, the staff atau the team member akan witness all the good things, and daripada situ culture yang bagus akan kita boleh nampak lah. Then dia akan guiding and support the team and safeguarding quality standards. Inilah yang selalunya kalau kita kata sebagai seorang leader dalam quality, safeguarding quality standards inilah yang the most important thing. It's actually not really, ya. Safeguarding quality standards ni dia memang dah ada dalam dokumen, memang dah ada standards, memang dah ada guidelines. We just need to follow sahaja. The most important thing is role modeling, decision making and also guiding and supporting team. Ya, daripada empat-empat ni lah. Actually ada lagi, tapi dalam tempoh 1 jam ni kalau Kak Miza nak senaraikan, kita cakap tentang benda ni je lah nanti kan. Ya. So safeguarding quality standards ni sebenarnya is a good news sebab it is given standard. It is a given guidelines. Kita cuma nak derive dia, kita nak drive the team. Sebagai seorang leader, kita ada team kita kan. So make sure by guiding and supporting our team tu according to the quality standards, kita akan comply. In other way, kita also role modeling them lah. Ya. Siapa kat sini yang perlu buat critical decision making dalam department? Macam reject or accept bench. Siapa kat sini yang ada tu? Ni NG UQA kan? Accept, Wardah juga, Kartini juga. Ya. It is sebenarnya Kak Fiza pernah bagi tahu dekat satu team ni, satu team atau dalam satu kelas yang Kak Fiza kendak tentang quality ni. Setuju tak kalau kita nak kata quality ni, leader yang dalam quality department ni hati dia kena kering. Hati dia kena kering. Dia apa yang orang cakap pun kita, bila kita kena kata no, kita kata no. Produk tu fail. Without any discussion, no further discussion. Sales lah selalunya dengan quality ya, sales kata okey, produk ni kami nak guna lah, hospital pun dah habis dah produk ni. Oh tak boleh, kami tak boleh release lagi sebab test belum habis. Itu kena hati yang kering lah tu. Betul-betul kering. Dia tak boleh, ya ke? Hotel, hospital dah habis ke? Dah habis. Tak apalah, kita keluarkan 500 botol dulu. Tak boleh macam tu. Ya. Sebab tu quality leader memang hati dia memang kering. Dia boleh jawab the most common words yang dia boleh kata, yes, no, I will check, I will get back to you. Pass, reject. Ya. So a few sahaja. Ya, tak banyak pun perkataan kalau nak jadi quality leader ni. Ya, a few saja. Kena berani kata, no, I cannot release now. No, kita tak boleh keluarkan lagi. Atau kita kata, boleh, ini boleh. Kalau reject macam ni, boleh. Itu a very big decision making. Ya, sometimes ada produk kita yang dia ada kosmetik punya, dia tak ada impact kepada patient pun. Kita akan lebih tolerance lah dengan situ. Orang account lagi banyak, boleh bercakap lah. Banyak boleh, betul? Coach, sebab bila Kak Fiza kata betul tak quality leader ni hati kering, semua dalam team tu kan memang terkejut. Betul lah puan, betul lah, ke hati kita kena kering lah puan. Tak kira lah you nak buat apa pun, I tak release juga. Tak boleh juga. Itu bermain dengan integrity ya. Integrity sebagai seorang quality leader. Ya, dia kena firm. And firm pun bukan saja-saja firm tau. Dia firm, dia kena based on facts. Based on facts. Saja-saja you nak kata no, memang susah lah. Nanti ada je department-department yang dalam company tu yang akan tanya banyak lagi soalan. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kita kena ada fakta untuk backup kita punya no. Especially no. Kalau yes tu semua orang suka. Okay? Itu kita, the role of quality, the basic rules lah. Kak Fiza bagi 4 saja. Ada apa-apa soalan tak
jangan malu-malu ya, type je. InsyaAllah based on experience and also sedikit pengalaman tentang technical ni, InsyaAllah I can help ya, and a bit of reading. Okay, kita masuk yang topik yang kedua, traits required for quality leaders. Ada banyak traits sebenarnya ya, traits, ciri-ciri yang perlu ada pada seorang leader. Cuma Kak Rizal share kat sini, kalau Kak Rizal rasa tak silap, rasanya ada 5 traits Kak Rizal share kat sini. Yang pertama adalah integrity, topmost. Integrity tak kisahlah dengan siapa, tapi kalau kita cakap tentang leadership, yang common leadership, integrity is a must kan? It is also a must. As long as you are a leader, integrity kena ada. Tapi bila kita cakap tentang quality leaders, integrity dia lain sikit. Salah satu dia, integrity bila dia hati kering tadi tu. Dia kena ada integrity tu. Sampai kadang-kadang tu orang tak boleh nak convince kita, dia hantar bos dia cakap dengan kita. Ya. Puan, batch ni Kak Bisa selalu relate kepada batch lah, sebab Kak Bisa TUC dulu kan. Puan, batch ni kan sebenarnya really need tau. Dia passion apa-apa semua, katalah impact kalau batch tak keluar kan. Then itu dah higher level daripada kita dah cakap dia dengan kita kan, nak minta nak release, tapi tak boleh lah, kita kena ada integrity. Sebab apa? Kalau kita let go that time, during audit nobody will back up you. During audit, the documentation will show that you release that without any strong justification lah kata. Dan itu yang jadi audit panic tu. Sebab pernah buat benda-benda yang tak berintegriti. Betul tak? Selain daripada documentation tak sama dengan apa yang kita buat. Apa jadi kalau seorang introvert jadi QA? Atau OK sebab tak perlu banyak bercakap? Orang introvert ni, dia bukan tak banyak bercakap. Dia boleh je bercakap, tapi dengan orang yang betul. Kebanyakan leader dalam siapa tanya ni, Encik Coach Syira, kebanyakan leader di dalam quality ni memanglah tak banyak cakap. Memang tak banyak cakap. Sebab we really mind our words. Sampaikan kita terbawa-bawa. Lepas kerja pun kita macam tu. Kita cuma cakap yang perlu je ya Cik Wardah. Sebab dia cakap yang perlu je. Ya. Tapi kalau ada extrovert yang jadi quality leaders, it is kita tengok daripada angle lain. Extrovert dia akan jadi macam satu advantage, because extrovert ni dia suka bercakap dan dia suka bercerita. Macam introvert, dia suka mendengar, dia duduk diam kan. Dia orang audio sikit lah. Tapi kalau extrovert ni, dia suka bercerita. Dan dari segi komunikasi, bila kita jadi leader, kita suka bercakap, memang staff kita pun akan jadi lebih rapat dengan kita lah. Sebab kita suka bercerita. Provided kita cerita benda yang betul lah. Janganlah cerita cerai kerama pukul berapa dekat TV tu. Ceritalah tentang the latest specification atau test method. Macam mana nak bagi training dekat staff untuk test method. Kita buat macam storyline, storytelling kan. So integrity number 1 Kak Miza ambil. So faham semua tentang integrity. Apa beza dengan integrity biasa ya, untuk leadership biasa, dan integrity untuk quality leaders ya. Yang kedua adalah ownership. Ownership ni memang painful lah. Nangis-nangis sampai ownership. Siapa leader kat sini yang tak pernah nangis? Kak Rizal nak tanya, cuba angkat tangan sikit.
pernah nangis. Paling-paling nangis dalam toilet. Paling-paling hari audit. Tapi those are the experiences yang mold us up, ya, yang buat bagi kita experience, ya, yang bagi kita mature untuk handle further and improve further. Ownership. Apa makna ownership kat sini? Of course lah, kita ambil tanggungjawab, kan? Kita ambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab maksudnya ambil tanggungjawab terhadap tim kita. And bila kita cakap tentang quality leaders, tim kita tak comply, kita ambil tanggungjawab. Tim kita buat shortcut masa test method, kita ambil tanggungjawab. Kan? Tiba-tiba ada out of specification, tiba-tiba ada deviation. Product fail. Product fail. Kita sebagai leader, kita came to know daripada investigation mungkinlah, alhamdulillah, kita sebagai seorang leader, kita memang kita punya rapport dengan staff kita bagus, dan staff kita told us the truth macam mana dia buat test. Rupanya dia tak follow SOP, dia tak follow tata cara, tak follow test method pun. Test method suruh buat 5, dia buat 3. Sebab dia kata endpoint sama je. So, dalam situasi macam tu, bila kita masuk deviation meeting yang tadi tu, tak bisa kata blaming culture dalam deviation meeting tu, dan kita represent quality, dan kita tahu staff kita yang buat benda tak betul tu, there it goes. This is the time to take the ownership. Tapi sebelum kita buat ownership tu, pergi declare dekat semua department, okay, deviation ni, batch ni kena reject sebab apa-apa-apa, kita dengan staff kita tu kena clear dulu. Apa sebenarnya yang really tak betul, dan adakah ini kali pertama yang dia buat, kan? So bila kita dah dapat semua data tu and convince ourselves kata staff kita tu takkan ulang lagi. Kalau nak make sure takkan ulang lagi tu, selalunya Kak Fiza keluarkan counselling form lah. Get signature, ikrar kata takkan ulang lagi. Barulah kita masuk dalam deviation meeting tu untuk discuss, dan kita akan bagi tahu the situasi yang sebenarnya. Kita take the ownership. Kita kata actually after investigation at my side, we came to know that itu. Then apa reason dia, bagi tahu supaya kita tak payah nak drag masa untuk meeting dan start the blaming culture. Sebenarnya kita dah tahu pun punca dia. So kita come out dengan kita sendiri kena promise the others, kata staff kita tu tak buat benda tu, takkan buat, takkan ulang, takkan repeat benda tu. Itu take the ownership. Tak kira lah masa tu mesti punya ada lah, apalah quality ni gitu, dia akan ada, tapi you kena ada shield masa tu. Kena ada shield, ya? Apa je yang orang cakap, ada shield kat depan. Memang you kena hati kering je, senyum je lah masa tu, senyum, okay? But I promise all of you, my staff will not repeat this. We will not repeat this. Cakap macam tu, to take ownership tu. Tapi di dalam hati ni, ya Allah, geramnya dekat si Siti ni, ya Allah, geramnya betul-betul geram, kan? Aku pula nak kena, kita pula nak kena ngaku dalam meeting, kan? Itu ownership, ya. Lepas tu courage, kita kena ada courage. Kena ada courage, ya, untuk berbuat sesuatu. Ya, untuk buat sesuatu kita ada courage. Kita tak boleh tak payahlah ini lambatlah, susahlah, tak boleh. Quality leaders kena selalu ada courage. Ya, nak buat sesuatu, buat je. As long as dia bring benefit to the department. Lepas tu traits yang keempat adalah influence. Apa jadi seorang leader? Kalau leader biasa pun, bukan dalam quality department pun, dia tak boleh lah nak influence staff dia. Dia tak boleh lah nak influence boss dia. Tak boleh lah nak influence dia punya peers.
Maksudnya majikan dia tu, bos dia tu, wife dia tu jadi QA dekat syarikat yang sama. Saya rasa macam tu. Boss is lady, husband is QA. Yes. In one company, ya. Professionalism. Ya, professionalism. Sebab kalau bos dengan bos dengan wife dalam satu company, dia as long as dia bukan satu department, still can be accepted, but certain company tak accept. Yang tak boleh accept langsung kalau dalam satu department. Cumanya back to professionalism. Angie, to answer you, professionalism when it comes to problem solving and also decision making. Decision making. It must be independent. Sebab QA dia tak rely pada siapa tau. QA even the CEO pun have to listen to QA. Sebab QA is the umbrella. For me, macam Kak Fiza kalau Kak Fiza kerja dulu, Kak Fiza nampak QA ni macam umbrella tau. Sebab dia jaga semua sistem dalam company tu. Jaga semua. In term of compliance. So kalau QA tu dia tak independent, susahlah. Tak kira lah itu wife ke, itu husband ke, atau tak ada relation pun, wife or husband, tapi QA tu memang tak independent, memang susahlah, dia tak professional. Angie, I hope I answer you. And the last traits adalah accountability. Accountability ni dia berbeza tak dengan ownership? Siapa boleh jawab yes or no? Accountability dengan ownership sama tak? Siapa yang rajin nak menaik ni? Taik sikit. Yes or no? Okey ke? Tak sama. Wardah kata tak sama. Ya. Ownership macam Kak Fiza cakap tadi tu. Accountability is dia dekat-dekat nak macam tu, tapi bila kita ada sesuatu benda yang baru, we raise our hand first. Dia campur sikit lah dengan willingness. QC atau QM atau QA atau quality leaders lah, atau leader-leader yang lain. Bila kita cakap tentang accountability, dia rela dikatakan, okey, awak yang salah. Itu rasa dia. Awak yang salah, provided memang dia salah lah. Dia accountable. Macam ownership, dia pergi, dia bagi tahu, kata, okey, I own this department and my department made a mistake. A big mistake which had caused to this deviation. Itu beza dia. Very slight different, tapi memang dia tak sama. Memang tak sama. Maaf Puan Hafiza, untuk orang yang bukan kualiti lah juga deviation meeting tu hanya berlaku apabila berlaku sebarang isu dekat pasaran produk dan ditarik balik ke, ataupun setiap bulan berlaku deviation meeting tu? Okey, kalau kita Coach Ira thanks for asking. Kalau deviation ni, kita nak faham deviation adalah sesuatu yang tak inline dengan how it should be. So whatever it is yang tak inline dengan the standard, itu kita panggil deviation. Katalah satu construction site, sepatutnya mixing of the cement kan, kita nak campur simen kan, kita nak buat construction kan, dia ada ratio-ratio dia yang sendiri, tapi tak ikut. Itu adalah deviation untuk mixing tu. Dia apa saja yang tak sama. Tapi kalau kita cakap tentang deviation dekat construction, tak adalah signifikan sangat dia punya setiap deviation tu nak kena discuss. Bila kita datang, kita masuk dalam industri food,
food industry, medical devices, healthcare lah, kan, kosmetik. Kalau ada deviation ni, dia punya impact on human memang ketara. Memang deviation is something big which deserve to be highlighted. Kita kena highlight selalu. Bila kita ada deviation, kena highlight terus. So, nak jawab Coach Shira, deviation ni boleh relate kepada produk yang boleh release, tak boleh release, atau produk yang dah dipanggil balik. Itu dipanggil produk komplain lah. Yang tu pun deviation juga. Ataupun produk yang belum kita release lagi, kita test, tapi kita ada salah satu test method tu fail, dia tak comply, itu pun kita panggil deviation. Tapi lagi spesifik kalau kita berada dalam quality department adalah out of specification. Yang tu pun consider under deviation. So kita nak kata deviation ni sebulan sekali kita meeting ke, is very very much depending on occurrence. And macam mana company tu decide deviation yang macam mana yang kita kena meeting, deviation mana yang kita tak perlu meeting pun. Kalau deviation yang kecil-kecil ni remeh-remeh, tak payah buang masa kita nak masuk meeting. Kalau involve live, involve customer, then kita kena panggil untuk meeting. Ya, Coach? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, kita pergi ke influential communication for quality leaders. Topik yang seterusnya. Kak Fiza sentuh sikit communication untuk quality leaders ni, sebab communication wherever you are, tak jadi leader pun memang communication is important. Tapi cuma Kak Fiza sentuh sikit je lah, sentuh sikit je untuk kelas 1 jam ni. Dalam communication untuk leaders, kita ada dekat sini communication model. Kita ada 5 step communication. Kalau kita tengok balik dalam quality, apa yang kita perlu adalah clarity. Ya, kalau kita tengok dalam table yang Kak Fiza summarizekan ni, kita ada Q lead communication model, dan Q tu dia stand for quality intent, link to purpose, establish ownership, assure accountability, drive quality culture. Itu adalah Q lead lah yang Kak Fiza rasa is very clear cut. Bila kita cakap kata, okay, dalam satu department quality, communication yang perlu ada adalah communication yang boleh membuatkan kita dapat outcome yang clear. Melalui quality intent kita memang kita nak bagi clarity. So bila kita nak bagi clarity, kita punya fokus pada communication ni adalah what and how. Katalah kita nak bagi satu training dekat newcomer dalam department, dalam lab lah Kak, saya kata dalam lab lah, dalam satu department. Quality intent ni, what and how ni, kita perlu bagi clarity at the end of the explanation tu. Kita kena kata, okay, kenapa kita kena buat ini dan bagaimana kita nak buat macam ni. What and how. Lepas tu barulah kita link to purpose. Kenapa kita kena buat ni? Bila kita kenapa buat ni, dan kita identify responsibility sebab kita nak dapatkan produk yang comply. Dan produk yang comply tu perlukan testing ni. Testing ni perlu dibuat adalah oleh sesiapa? Oleh staff, untuk quality lab staff. So kita akan ada outcome dia responsibility testing. Bila kita ada responsibility, of course kita perlukan ownership, dan kita identify lah, okay, lab manager yang kena buat ni. Kita identify ownership, lab manager yang kena buat ni. Lepas kita buat, dapat ownership, dapat result, kita akan dapat the result yang accountable. Accountability means that kita confirm kata result tu adalah betul. Dan daripada situ, sebagai seorang leader, last sekali Kak Fiza letak sini adalah
at least we remember this is the difference between communication skill antara leader department yang biasa dengan department quality. Sebab bila kita cakap tentang communication di dalam department quality, kita perlu ada 5 outcome ni. Clarity, clear apa yang kita nak buat. Responsibility, siapa yang nak kena buat. Ownership, siapa yang nak ambil ni, tanggungjawab ni. Accountability, result tu mesti accountable, mesti reliable, mesti can be trusted. Dan lepas tu kita akan wujud culture. Culture di mana maksudnya di sini kita untuk tim kita akan ada culture di mana kita akan buat yang perkara yang betul dan kita akan adakan result yang betul dan even department-department yang lain pun akan trust kita punya result. Itu adalah leadership influence kita lah dari segi leader tu sendiri. Okey, ada soalan tak? Ini Kak Miza sentuh sikit je lah sebab Kak Miza ada ada outline lain, program lain untuk package lain untuk QLEAD communication model ni. Ya, so kalau ada soalan boleh tanya sekarang lah, Kak Miza boleh jawab sikit ya. Okey, sebelum kita pergi ke Kak Miza rasa dah dekat nak habis dah ni. Oh, 10:36 tu. Ada soalan tak untuk QLEAD? Sebab kalau ingat memang kita one of expectation hari ni kita nak faham tentang QLEAD. Ada soalan tak? Kalau faham okey, alhamdulillah. Ya. Okey. Siapa ada soalan? Okey. Okay. Oh, ada lagi. Ha? Sorry, ada lagi ke? Ada. Then decision making, last lah ni. Decision making under operational pressure. Decision making and ethical. Ya. Dan lepas tu kita managing conflict between production and quality control priorities. Ini in term of decision making and ethical leadership in quality ya. Managing conflict pun ada ethical dia. Dan ethical decision making in quality roles. Lepas tu maintaining integrity. Memang challenging dalam QC, dalam QA, dalam QM ya. Lepas tu consequences of poor leadership in quality. Ya, ini adalah decision making lah. Ini adalah traits yang kita perlu ada, yang kita perlu consider sebagai leader dalam quality. Alright. Kak Izzah rasa building a culture. Last kali. Sorry coach. Building culture, macam mana kita nak build culture is understanding quality. Kak Izzah baca terus lah. Time pun dah run up dah. Building a culture of quality ownership, understanding quality culture, and it is important. Leaders' role in shaping quality culture, encouraging ownership, yang tadi tu. Moving from compliance to commitment. Daripada compliance pergi commitment, and practical step to strengthen quality ownership. Okay, that's all. Selamat berpuasa. Thank you. Okay. Selalu Kak Miza kalau ATW memang tak masa, cukup masa. Yelah kan sebab yang cakap banyak. kita nak explain tapi masa pendek je kan. Yang tahun lepas sama ada the participants boleh catch me or not. It's okay. Yang tahun lepas memang kita peruntukkan, yang NTW sebenarnya kita peruntukkan 2 jam sebenarnya. Ini sempena puasa ni kan. Saya risau trainer-trainer ni takut. Yelah kan, puasa-puasa ni. Padahal dia sendiri kelas satu hari. Betul, banyak benda nak cerita, betul. Dan sebenarnya untuk info, Pak Hafizah ni dia baru je landed dekat Malaysia, balik daripada umrah. Itu yang lagi yang saya risau. Baru je beberapa hari. Alhamdulillah tak batuk coach. Alhamdulillah, sepanjang sejam lebih ni tak batuk, nasib baik kan. Dan kira tak sempat delay flight hari tu kan? Tak sempat. Alhamdulillah flight kami sebab Saudi kan.
Okey, jadi untuk yang berada dalam ni ataupun yang mendengar, kalau nanti berminat untuk quality, sebab quality ni bukan semua company ada departmentnya, bukan semua ada quality assurance department. Jadi kalau yang ni biasa kita tak buat kelas public, kita buat kelas in-house training. Di bawah HRD tu kita ada public courses, kita ada in-house training. Yang public courses tu semua boleh campur, yang in-house tu adalah yang satu-satu company sahaja. So nanti kalau siapa nak claim HRD, nak buat kelas untuk yang tu boleh maklumkan kepada kami, insyaAllah. Okay, so terima kasih Coach Hafizah yang bersama dengan kita berkongsi, dan terima kasih juga yang dalam live tengok kami. Kami ada satu kali lagi sesi terakhir kami, iaitu hari Selasa ni, 17 Mac ni. 17 Mac ni pakai baju raya je semua. Tiba nak suruh pakai baju raya dah, sebab Cik Syarimin kita dah cakap selamat hari raya, maaf zahir batin dah kan. Sehari Selasa ni sesi terakhir kami, jemput join lagi dalam sesi terakhir kami untuk NTW ni. Betul. So saya akan end the session dekat Facebook. Yang berada dekat Zoom tunggu dulu ya. Okay, terima kasih dekat Facebook kerana mendengar sesi kami ni. Berjumpa lagi di lain masa. Bye. Sekejap ni. Okay, saya end live.